Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kushikuichik yarikaywan yakunaywan kaqshina allita rurana yuyaylla kaqkuna kankuna yuyakushkataka Dioska paqtachingataqmi San Mateo 5:6. Yachankichu mikunapaq shuk alli munayta charinaka shuk bendición kashkata. Tukuykunami munanchik ñukanchik muyuntikpika virdiqlla sumaq hiwakuna yurakuna tiyachun. Ñukamaypi kawsanpi asa chakishka kashkamantaka yurakuna chakirita wañuyta kallarikta hawallami rikuna. Yaku illayta kallarikpi shuk kawsaq runa yarikayta yakunayta mana charikpika shuk rikuchikmi kan payka wañuyta kallarikushkata. Hambiqpaqman riqpi kallarritapuymi imashinataq mikukunki. Chika mikuna munay mana tiyaqpika shuk señalmi ñukanchik kawsaypi ima tukukushka. Chayshinallataqmi kikinpaq ñukapaq kawsay espiritualpi pishkan. Kanpish ñukapish yarikayta yakunayta mana charikpika imami mana alli. Ñukanchik kawsaypika ashtawan hatun munaykunami tiyan. Chay munaykunaka paqtachishkataqmi kana. Chaymantami ñukanchikka imashina hundachinata maskashpa kawsanchik. Wakinkunaka kullkipi alli paqtashpami chayta hundachinata yuyankuna. Chuktikkunaka hintikuna chaskishka, hintikuna allinishka kanawanmi hundachinata maskankuna munankuna. Chashnapish hintikunapaqka ashtawan hawallapish shinallatik kallaripi munashkami kaytukun kuyashkakuna kana. Imachari yarikaywan shina kuyuchikun. Shinapish kaymi kashkataq kan. Paqta kanata, kushi kanata maskashpa tawkakutin chaykurinchik. Chayta mana paqtay tukushkamanta mana tari tukushkamanta Eclesiastes 3:11 nin Dioska tukuy imapaqpish shuk punlla tiyachunmi churashka. Kay pachapi kawsaqkunapaq yuypika kallarimanta pacha wiñayta Dioska imalla rurakushkata yachana munayuktami rurashka. Awashkashinami kan ñukanchik kawsaypi wiñayta yuyana. Imami illan, ima ashtawanmi tiyanga. Kikinkuna uyashkankichikchari ya Diospaq shimita willaqkuna nishka runakunapaq shunqupika shuk hutkumi tiyan ya Diosman riqchaq. Shuktaq religionkunaka ninkunami ñukanchik uku shunqupi kasiylla sumaq kawsayta mashkanakanchik kay pachawan tandanakushpa ninmi. Kanpish ñukapish yarikaywan yakunaywan shinami wacharinchik. Kada tutamantami hatarinchik chay munaykunata hundachina yuyaywan. Kayka rikuchikunmi kawsaqkuna kashkata. Ñukanchik wakcha almakunaka chakirishka kunashina yakunaywan kaqkuna shinataka Cristollataqmi allitaq samachijka. San Juan 4:34pi chaymantami Jesuska kashnanirka. Ñuka mikunaka ñukata kachaq yayapaq munayta rurana pay tukuy imalla ruri nishkatapish paqtachinamari. Chaypaq washaka San Juan 6:35pi nin shinanikpimi Jesuska kashna kutichirka. Kawsayta kuq tandaka ñukamari kani. Pipish ñukapaqman shamuqka manataq yarikachingachu. Pipish ñukata kriqka manataq yakunachingachu. Yarikayta yakunayta charinaka kawsaq kashkata shuk rikuchimi. Chashnakaqpipish shuk bendiciashkapish sumaqpish kawsaytaka kashkata ruraq huchayllaq Jesucristomi hundachitukun. Ñukanchik munaykunataka payllapimi paqtashun. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.